ta tu hola ke baba uta ko ho ngai makina to I baba ka tau pe fu ke ya baba ke sia ko reporting wange ko lau wa mo tu malanga te ki lawe no wa pe ko tau ke fola mo to wo si ba ko lawe pe sia ko si Maria no me hoi me mi pa ai ripoti ka kui te to pe ngai me la la I che ko si ai hoi ki ko pe si u noa o kwasi ai whakai ki ko pacheti pe mo pa nga framore lo tonga che ko pachet ko potunga we o ku whakatoa whalufua lo tonga tau whapanga whafufua ke 2.4 milion. Ni mapuinta milion pe se te buat ono tolo o whakatoa pacheti whafufua lo tonga wahe ia ke wahenga mo to tongi lau aho aia ko 5.2 milion pesete ni mavalu ke vahenga pe ko 0.2 miliona ko pesete fa punonta ki he totong lau aho ko ua 0.5 miliona pesete wahi ko whakato pacheti se whanganga rotonga wahe ia ki ngai whakamore ki ngai ngāue a putunga ue ko poin ni mau no miliona o pesete ono poin wau noa o whakato pachet whanganga lolo tonga o wahe ia ki ngai koloa moe whakatau I se ui hene ngai whakatau keke koe whoke ngai waa keke o potunga ue se I lolo tonga ni ko va ko ia ki togoni o mo malu I lao family o ku falere beia potunga o ta hatotongi o ku mala pe ma ka nga ke ku ai ku tu office no kwalof na kamata ai programa ko ni na kamata ki togon whapaanga Australia ka I lo tongani ko fok mai ki potunga we pa kue va ai baba ko vahenga ko ngau I baba ku lo tong fai me UN women o kulahe apito ngai programa se ko korpe ko ripoti ko prisone to ko mai makepe o ku I mal pe ngau komson fili pe mo prisone ka ko sitari foge farenia ripoti komson fili ko ripoti en ko ngau ko prisone amana ke fahu mai mahalo weekend pe se po kao ke ku ngai ngau ke ai se tu wat pe mo ki ho ki ha me una fe me fai pe finga ke taria to ngai hanga fe I se malo abit Ia, mea wa whia wha, whia tahataha, whia nima. Tapa e petona tia ka pe o pai ki me mi pa ko mi ka kato ka fai ki wala be no ke report ko ni se o marola ya piti ke ni sta no fai ki o report no fai ki ya piti se mau pe ko arpe ko report me ko mau anga pe ki wala pe ni pe ua fitu fatonga
Palakalafi hono tolu sea me olunga kamata ke foilea i he reporti na whakahoko i he tau ko osi. O whai ai tokanga lahi ke kakai koe sea ku o nau hopo e whamawanga ka wikai malawa ke nau totongi haloea, pema o haloea. Ya ko mea, ko palakalafi ko ni ko mea tonenia e ki whamawalahi. Ya ku kau e ko ni ko whai ngata i lai tā whakatatau ki ne mea ko ni o wha ilo hia, hopo hia, mo hopo e whamiri. Ko nau tolu koe sia lai taha. Ko ni hao koe ke se te si whaka ausi palakalafi tatau pe, ai o kamata ke whuirea o kuo tapo watu. Tapo watu ai ke pure anga ke te whakahoko hanga, mea ke whakakato aki, ai kaka anga i whe mauni. Mahino angeia e te Whapritania, report Whapritania, sea koe winga ke whakakato growing needs. Ko whehu pek sea kono hinga ku hange koe ke mea e hoi ki nai ase hake whoki a isiu koe ni e ngahi reporti me ngahi wahenga. Whainga tā ia ani ihi o ku kaike nau lawa ma o haloea pe totongi haloea. Tō lawe ngofua pito ka kai ko ni ke more a whakamau totonu mani nau tolu ke nau hanga ilo ai whaunga mo e whaunga o e whakamau anga. Tō mai pe ni ihia tari halai anō noga na whukeana tōki ati. O ka kore pe sea ke he eikministā ke tokoni mai pe koe reporti ko ni i he tau ko osi wanoa watahu wanoa wawa o gaina ne ho ata a whaamu koni o mai pe me tu whakamau rahi he tau patseti whahangau e ki ai pe ku toki tu e kahau. Hane paka mea eikministā na iai e tokoni pe heni e kohiri maro ko tokoni Australia. Au koe ke te hoko atu. Koe whakai pe sea pe ko hana hangau e whai ki ai i he kahau. Maro se. Malo e tia koe, malo e wheu Te pai ni wha. Tuan tapawha. Koe tapawha koe ki ai na ulawe ki ai nei whapanga Australia. O ulotonga whapanga pe ia he potunga o e taimin. Maru koe o e family. Tatau pe tongani mo wawao. Pea kua Australia, ne Australia e SPC ke nau foto o ai ofisi koe i hapai. Pau fua pe ia e potunga oe, e tawha koe ia. Koe tāri koe ki e whehui koe ai, mea mo me ai pe si hoa walu. Bullet point uloa ki pe. O ku whamata lai o kuai ki mahiki i e tokolahi o e kauloea, kau te ki ai. Ke mau a fika whiunga ke ne lawa o toanga e u whima o e pureanga papehe mo i kakai sea. Hai koe palpare mai a e taimini, koe whima o ke toi tokolahi an, pau tokolahi pe ka wako o e sea. E a upe ki a taimi, e whai fuatoutou mo ngā hei kautaha lao tua a, ke nau tuku maha fu i taimi pro bono, ke ngā ue whakalao tai totongi ke tokoni ki e kakai. Ko ia sea e tari ki ta whako ia. O whatonga i peka ku ke i nou whakau ngā ue taimin. Pa wasi pe ia he reporti koe e ki tui whamaulahi. Ai nou whakau ngā ue koe ia e mea pa koe kau ngau ko ni e whamau anga e tea. Ku ki i perperenges, ai ni ko pau ke whiri ki ai. Pau whaipea ngau e whengau e haki mo e PSC, ke whenga i ke whakakato. E kua koe ngahi kau staff, ai kau whamau lahi, o ku nou mo ia e tea. Pau ku whaipe whenga, ke lawa whakakato. Ngai whi mau koe, maro se. Malo, e pista. Lea mai. Tō ta wha. Whamaro ke eikministā i he
Whamatala o mai mahino pe te taunga uno whatau ki ngā taanga o tau e vise. Ka hoka nunga sea ke pēsi wanima. Paragarafi hono whā, pēsi wanima, whakatonga. Aka konvesio, pure anga whakatataa ke hono whakawhepaki ia whai hala ke mawhai. Sia ki whangatala no koeni ki he ngā ue mātu aki mahu inga koeni, konvesio koeni, hei ku tau o sikau fuki ai, pe tupai ono wha koeni lao ko ke anti-corruption. Sia koe taha kau ngā ue una to ngā e ngā ue koeni, ke konvesio ko o kunofo i he malu e whakamau anga. Ki whatatau ke whakamatala koeni, sia ko kore pake ki whamala ala mai ange, Ka hanga au e tō taha koni u whakahoko. Whikau aku me konvesio koni. Ke ki tokoni mai pe mua i kundi sahu. Ka hae ne ngā au e o whakahoko. Ako periodic review pe tukunga o kea ia tonga ke he UNA pe te hata ngā au e kehe u nea whakahoko. Marose. E sea, kata tō taha ni hui ai pe moe ngā au e kehe. Ka wai periodic review kono ku uinga kai whafofonga pa kua manak ke retire ai tota koia kai kume ata ke ne fetong ke hokwa te fatongia koini e me kawai moe ngau ki he child protection o fai ngau e aki ki lao koia pa ku kakato no draft ko to no Whinga e ke whai consultation mo u mea koia, kai tok whahu mai ke wharin, ke lava o tāri. Ka koe mea koe ki periodic review, koe tauni na e kore e whatungia koe na ton ke whai tau kōsi, koe ui koe COVID tahiwa, pia kore ai ke toki whahu, ai report ko ya ku o si taria e kabineti po ku mawe ke ave ki New York whahu ki ai maro se Sea whamaro ke e kingi stāku mahino ka tō tahango ni une tō ngā i mahalo me konga lahi ngā i konvesio kona i orunga i pēsta tau pē. Konvesio ke kehe nima ko whamaro ate mahino mai o ku ngari update pe a ngā ue ko ia ke ave a reporti ko ia ki he ki New York ke UN. Whamaro ate kingi stāhe ngā ue pa maro i mawhenga mari e sea. Pango, me mai kataha. Sea, koe malo koe pesi ua fitu pe. Ka koku whehu ke ingi stāhe koe uhi koe Fika foko asma he pes tolu ai toko lahi koe kauloea. Uku nau toko ai koe whainko ange nau lai seni koe ke nau whainga whaala. Uku tō teo mao. Ai ka pati tau aiha ratio kia ki he tau toko lahi. Ai koe loea taha ki toko tea ko toa pe. Ka koe me ko tokan ki ai he koe toko lahi koe ni ka mau tau whakatata ki ha whahinga ngā ue ani. Te nau whi au ki he kau customer. Te alui forewa e totongi ki lalo. Ai koe toko si ku alu ki olung. Ko toko teo maono koe ni, o toko la, ka koe mea ko whinki ki whiu peke i misna. Koe totongi ko ngā ki he kau loea koe mau o ku seti. E he koe ke manatui mau pe koe setia e he whamau anga pe koe seti e he minista. Ka koe anga koe e whamatau ko o mau o ku i he tolu ngeau, ki he nima ngeau, ki he hou. Tipen pe he re molo koe e te tau kei pe moe tunga whakaka. Ai koe ne tu rewa koe ia, koe kuan koe ku mau koe foi hopo e taha. Mahalo pe na te whakamore ki ai ha whaafe. Tau whatonton mai pe mista, ki he ono afe. Ka te toki mau hatu tuuni ai whakamau. A koutui koe fwoi mea e unofo e mea koe ni o ngoi whaingata e e kakai. Koe ki ko koe whamaruma pēo koe nā ongo ko pehe ko
tuku ki ka loya ikai ka ko anga ko ni ko e fotu tu pe ni ko fo ke senta ko ni ko ke ngai family o mai no i fo ke ku ta mai no ko senta fo ke ya ko ke malu i pe ko ngai family ko na o si ai fa mama ko a na i mahal mo ki senta ni mo na fai to kon i pe ke ngai ki fai ngai pe ni ko ke na wa usia a me ko fi mau ke totongi ka ko ya fe hui he foi konga ko ya ke sta pe ko uhinga na yen ko talapauia ko foi totongi pe nia e ngai aki pe fainga ta ia ai fa hinga e ni o loki pese ko e fika ko e tolai o kakai loe a laiseni o ku ikai behe ke nau fai hopo kotoa ku e ni tau fatata nge ko e ofisi ko e motuan ku e kau laiseni loea o si qualified pe a pasi mo e nau professional diploma pe a nau ngau e whakaloea ka ku nau ngau e nau tolu i ofisi o i kai ke whare hopo neongo e lau asi ko e whika ko e ni o ku tokolahi ka ku tokolahi ni hia ku whai pe nau laiseni ka ku nau whao ko whatungia e ngai ofisi keke o whai ai pe ngai whare i whakalao mo e ngau e ko ia ko e hoki ai e ksea ko e totongi ko e kauloea o ku makatunga pe ia me he lao ko e kau whafonga lao o ku ne whakata e totongi pe e makatunga ia e taimi ko e hopo o tala ia e whakamau ne kua e taimi ni wai cost pe a tuku ki e whakamau ke ne text o tuku hi fuai pe ku toi tuku waki ka koe natula koe o e totongi ko ia o ku i e lao ia o e kau whafofonga lao e sea ku ia e mea ko ia pa ku ngau ki ai kau loea ko ia pa whakalakalas ku e senior ku e King's Council au ke pe nau totongi ka koe taimi koe o ku whae a hopo o kai ki aha loea ai whakailoa o whaatoko ni pe kau whakamau ke tataki mo whai nuine whaunga koe ke whauai ai hopo ke lawa ke whahoko e hopo koe ia mo whakamau totonu o mea koe nei hopo malo avito e sea malo se ko inga fo ke whakamau he ko uhi o ku lahi e ngahi keisi ko kai ke lawa ia o fai atu tuani pa koe ne tokanga nei ke he more ai koe ai totonu ai toko taha koe ia ke whamau totonu. O whamau wei wista he whamatau ko o mai ko tau whampe ke tau unat ki he kaha uku. Koe tonu pia e ksea ke ia e loea kui ke toki ia mea ko wala mio i pia toki mio ia tui a e loea ka koe taimi koe e si a loa e whai loa ta ia e ane loea koe mea peo alo hanga tonu ai peo koe te atahi ne ki mio i sea koe ia kui ngai ke ka koe pango pe koe tau ki tosi ai kau ngau e whaloea ka ai ke whotutu o pape ke whai e ngau ke ai ka au e sea maro se on ko ko pe pe lamare lea e wata ta ke atu ki feu i toko te pe lava ke tari kata mai te mo e ingisa Ia, sai le mai. malo e se e ingisa kata ke ho e ko korpa ke ta ke tonga se ke isiu ko ni ko tupe e lava e ingisa to ko mai ai o kulahi ka kai na launga i he taimi ko o ku totongia loya ya osko totongia loya e kuna hopo ia o eke ko famore au kato e meloia ko me ani ko tui e osien e ia e kaka e fetu taki mai kau ke me ko ngo fa hoko atu e ko tango te totongi haloia ke ne whakafofonga i kita o ne hanga pia whakafofonga i kita kakato totongi kakato panga ki ai o se hopo ia e te whakamore te iai me whakamore e loia
Kalau ko loya o claim mai whakamore, ne whafafonga e foi toko ua. Taha ko client ni, taha ko loya. O conflicted interest. Kata me di claim pe loya ya, o mau ka toa e paanga. Kahiri ko na estotong ka katoya. O tu be ko ya kakai ko na hanu hen ko kore pe kia e minista. Pe iai nai ha founga e lava whakaukaua ke toi ki whakafotunga who he kone osi pe koe a hopo tau pe ku ikuna ku kehe a interest e te mua whai e ke ua ia he taimi tako klaini tako loya Pau whalonga kau loya ia fuoloa ke hanga ke hai pe klaini o alo e pe ia pe ngaro e pe pa au kato loya me panga ma ku kore pe ia ha founga sea e lava ai ke whapapau o mahino mo oni ki he kakai mo kau klieni a eke cost. Ke nau fia maari e tainu o mai ai siringi. O se totonga kata peu te totonga kita loya o ku tā mano ni mafe. Hau e krei mia o me tol mano pate au katoa pe moia. Hala puto pe klieni ia. Ki kore pe na e hafunga ke tokoni ai ke whakawhi maari e. Ke whakafunga i le o klieni he tainu eke cost. Maro se. Maro e te koe mo ne apito e wheu i koe ia. Ka ku e makatunga pe a eke koe ia o e u cost koe ia. E wā o e loia mo e ne client. Ka pau lewa ku kai ke whai totonu a e whafofonga ki e mea koe o ku ilo e client. Koe launga o ku whai ia ki e Law Society, Tonga Law Society, Kuai Council, Tonga Law Society, pea kuna ngau e na tolke o tawha koia, ke discipline, ai ka u whafonga la o koe he whanua, o kuna u whai na tol recommendation koe ki e tui whamaula hei ki no tautea o ngai o nganga koia whafonga malo. Se. Pi Howard mo se. Ko hui koe taimino tātaha. Ko le pe tātaha ki Howard pe pe ku whelave i pe ni pa mo e mea ko whaefe mea ki se. Kata kata e whengamare ki. Eo, mea bai tātaha. Tapa mo e whituna se. Tapa mo e kata eke ko kakato. Sia kau tui koe konga whokeni na e kau ia he mea na e ohake i he ripoti ko ia tonga tapu wha. E sua fitu o kuia i ki konga koe ni. I ripoti na whakahoko he tau kōsi o kwhai e tokanga lahi ki he lahi a kakai o kuia i e nau hopo i he ngahi wha mau angaka kui kai malawa ke nau ma pe lava ke totongi. Ha whakafofonga lau, i whakafofonga i ki nau tolu i wha mau angasea. Ko tui koe ngahi mea ni une lolomi ai e mooni, mo totonu, o hiko e tau masiva sea. O whakasi lalo he, i he koe konga i e pesu a fitu ve, whakatatau ke mau inga whakonistu tone totonu ai kakai. Mau inga e tu whaholopa mo ngahi family sea. Ko tui o totonu ke toi ki whaiange hato ki wakai lele ien he koutui ko si ko hia ho kia os mahino e fai hopo ia. Ko tupu me masiva he kai lava lea he kai e tau tanumi ai. E hau e kautu mali e ia pa te nau whanonga nau tol he nau lava totongi. Ko ki nau tol koe paisi lava totongi ko tui ko whakaofa tae sea. Koe ko ku tāna ka pesea ke ngai whotu ko nu whai ki he mista. I whakapa mo whakaukau ko ni e ripoti sea maro. Sea. Tamu e whituna, hoi komi kakato. Malo pena ki mere mo e whafofonga na ku o stari ki ai, ki e whafonga whika wha, tonga tapu wha, ke kata ko me aifo, ki e pēsi ua walu, bullet point, ulua ki pe e ksea, o ku koe ki whainga tāma ki whakau ngā ue, pe ku whai pe whakau kau i ai ka ku koe tū koe roa tonga ni.
o ku te kei malawa e purenga ke maua ka ngau ke nau fai i kai ke ange ko inu ka wa e tia pae no ia mai pe ku pau pe ke mai fili mai hata ke nanga malu e totonu a kakai marosi se o ku fie to kon dak se o kai loya ho ke ka mi ha pai na alawa to kon ye ke ave ha ki to kon ki he ki si ono to kon ni e ka kai ko ni kai si lava to tongi na ma ange Loia me fe. apai Lata go hapai ta haua nga to ko loya ya ke te au anga be mo ni la seni Tabe o gitari vese. Mo ni be fonga. Au ka ke totone mo do ane se. Ko toko ni pe ki he fa ki tohi ta u. Fa ki vete mari. Ko fa ki apply ke fa hu hi ngoa fo o. Ko apply ke more tohi ta u. Fa ki me pe se sa te ko rewa ki e ki E hano ui e whenga loia ko ia. Para tu e whenga loia tako loia ki e hia. Io. Loia ki he immigration ni. I toto mui pesa ka re ka apu. E kai o tō mui he te ue ke apu. Ki he whei loya ni ngari to tong ma ase Tu mo se ke o kamata Ku mo tau iwi. ke mo Ana wala foi ya se tau. Ne loia ko ai toi tau pe. Ai fo ke tanga fo ke se tau mo i he mamani. O ko me a gui ko readiness. Kamata ki ra to fai malanga. We se fa mo more se. E se a ku mo ne pe te me o ha me he ka ko me o ma i mo tuani. Ki he e ki minista. Fai ngata ia ka inga ko no hinga ko la ta o me ko ki application ni ai na la ki ai. O ko ke ma me ko de se. Ko to ta u pa me wo ngeu. A fi a loya. O ka me ma. O ya ta ya pe an pa wo ngeu. Ke an to ta umore. O ka me ma ke ta to ma ai me ko ni. E se o kuyai ai grupo tori me hapai fe ma o ia bo rawo mai tai me i se ku more to ta. Ko he ka ma he waka pa me festival ke ha o ki ofisi o to no fo hiri he no kum ha fe tu ke no foi alu ki fasi ke ofisi ka ko faka tu ta ma ki ta se ko kumi ko ne loya e upanga e wanga ko E whawhanga tātou. Whiha koe toi tau more. ko re vo pe ku ta tu he wanga ko ma pe ku ta pe ki o lunga o ka pau ai ha loya e o whatondono pe ko te tongi tohi ta o ko e pureanga pangambe ngofu. se mo O minister tutunia he lao ko e ki e tohi tau e panga ngofu pana uhinga no whahu he lao ki whainga ta hono ririu se o wai ai ki mamafa ki fa tonton e minister ko tai mi ko alwa ko ai klien ni ki he loya ke fa an application ni upanga wanga ke tonga o fufu e me ko ya ta ko me ai E ka te loya ka te loya ko e. ko me ai ai pureanga Mo mea roa ki lalo. ko fi ai Kon pureanga paremia, ko panga ngofu to kon paremia, whawhonga Kon hapai. paremia Whawhonga Ai, mau hapai. O ki mea i whape ki lalo. O ku mo whakekehi mo wae paku poputo e kau me mi pai wharen. He ko mea kore he kau whawhonga ha loia. Tene lawa o si toko ni e kakai e whono. se ko ngawen e loya upanga tolngiau ka alu hata to ta o mo Whawhonga. Mea ki lalo. Haka wai ke tau o si pa te ke talanga ta ale wai whitu nei. Ta koe uhinga ai. Kaure more. Kona kwa umai, hi wangea oe, hongo furu oe, ka tuku e whika ai. Ka tuku e kau me pake na utoku wakai pako whi whika moni. Mea mange whakonga tata. Ia, se kai hoko te malanga koe. Koe, o mano te mea winka i misa koe koe whika koe nia koe te mao no koe fuke ke o na toku. E koe hinko e whakamau lahi ke whanko kuoko o hopo. Koe koe ngā whakaloia koe tu a ke he ngahi mea. Ka kuhinga ki he hopo, ai koe kumai leo ke, o kukai ke toi toko lahi whi unga ai whahinga una wo ki whare hopo ko whai ha hopo ha ta. Ai koe leo, o ko haa koe ki ai whamau lahi.
Kako wakai ki he tau whare ni se to la he kau lao he. Na lava ai pe tau kau taha lao ke tokon ki he kakai. Koko kotu ki he pes ni mahiwa. O kwe statistika o ku fu mahu inga wito pa ku toton ta tukanga lai kai talamai. Ko pese te fa o inga hia o fikau akia mo faito o konata. Pa ko hoko hake pe ai ko pese te wa valu ko nga hia fai hanga. Ko pese te ia ko ni se o ku fuma o lunga. I anga ku wakai ka ko mahino pe ku ai me ke fai e ku anga ki hen I he lahi pehe koe pa mo hia I whika pa mo mea tau o ha mai he ripoti. Ka ko whambe o kuiai hangau e whakahoko ki heni he koe uhi ko tau patset lor tonga na iai ai patset e na talamai koe mea ke whae kono tau o whai tō kona tapu. Ka koen koe statistika ane uha upeia u koe ke fu holo lahi whewhe. Ka ko tui koe tau whao koe ripoti hoko mai te tau sio ange ki hono ola. Koe hoko sea koe pesi valu o fe pe mi sta pe ha uhinga o me ko ya kapa fe mari ha ngo me o talamai ke nao ke feitu ko ya o no foi mahina ono kana to ata ke na mari o tu ku ni hanga ia o wesia ai totonu ai ngo me ke na mari I tai go na fe mari ai ko hoko ai fa hinga tutu ne ko ni ko tu ko lao ku ta ofia ke oreva e na mari kare ke as mai na ono koe kau muri o nau kumi holo ha feitu po whakamore ke nau pangalahi ke nau ai pehe ahon pa nau mari a taha pa nau fo koe mari ia koe ke tui ka mea o kutoe kau noa ia ha taha fe mari pe pa na mari e ka panga ke tau toi humo ngai taimi ve e whai pa movete fe mari koe i ngange ke mistampe ko hai uhinga ai toi ai ke tau tato no mai nau no feitu ka oreva ke ose mai na no ka tau toki mari ko mai no I ko ka patere pe mo ka tau po na ona to ono fo ia fa nga tu ko nga pe pe yo ki na nga fa pa ka ko e ke ave pe ha uhinga o ni ke tau to tare tau mari fai pe ose me fi mari o te ke osi ai mai na no to movete he ko fi of fani fu na fai to ka nga mai tangata pe to ka nga te fe fini o fai o na va of ona pe he tamari ka ko tunga ni ka ba ko na pehe tamari ka ko na hau me fitu ke tang oreva mari orega smile down o fifi ke mi sta to ha ringa me ko exia koe mea koe ni kue lao pe ko mea fuoloa. Ka ku funga ko ku ngawe ake taimini ia whanau. Ai pe ngofua me whaite sita tseni ale. Kore pe ngofua ko I pe whaata. Ka koe whaata koe ai whapapau. O te ke mari hataha ia naua ko mahal ko uhinga pena e uhinga e nai wholau wakala ai he taimi koe po kei tu wela o sea. Koe whapapau e te ke mari hataha. Me ka koe whongo mo ake taimi ni. Ko no whaipe kore. Ki he whaile sita se ni ale. Ke ai. Ko mana to au sea. Ke tau e taha. Motu a tau tolu mei. Mei wawao. Nai hau mei koloa. O ai ke mari tongan. Pakutan. Au. Pakitanga ko kue ngā au I tongan. Kue no fupe ko he ni mo ngā au e pe mo e finu. He ka more ena. He kai te maa paskalai. Koe atungai koe. Ai foi mahina o no e tia. Koe mea hoko e more paskala e kai te maa uia. Ka ku whai pēsi o kia ha whong. Koe whonga ku kuro tonga lere ai te mini. Kono whai pē tohi kore. Ke ngofua me whai te sita te neare. Kai lava ke whakahoko mari. Ai koe tāna ki mai pē ngai whakamooni o whapapau. Te gai ha taha I a ki nau ai mari. Pe kapau nai mari. O kuosi mau ai tohi ata. Pe lava lewa whahoko sea. Malo. malo se ke kia pe ki me ko ni ko pe mo se ke ko la ki kalake
ke to mua me miniti mo le koti e ku fratata ke ka tau po o pe mo ka pate ko tu ko le ape ya ka ko pe ko ke fa papa ke fa le ape ka to mo e me tau le koti an ko en to ko fa mo le ki ta go se ka tau po o malo to fonga sai ho mea ke me pe pa te fa tra tra pe o fia la ki pa ke te ko le fa mo le more pa ke te me pe ke to me miniti e ka u gawe to me miniti o pa ta mo me ho be ka fa fonga okay se pa ko fa mo atu ki si asi ke ka pate pe me ka u tau po ka pa na fa no mai mo ka ta fa mo ko fe fa asi ki he i mi sta me ko ase pesi va tolu hi va fa mo hi va ni ma hi va ke ki fa mala ala mai pe ha me ho ko ki niwa nyo top tap mo nyo fo o kai ke ai ha fa ele ko maria ku ai kai ka fa ele io kai ka fa ele kai ka ha mari kai ka ha pekia ke i fa mala mai pe ku tonu ai ripoti kai pe ka ha me ho ko i niwa ko me ku no ai ko ka ha fika ai kai ke pe ko tuar mai ai ko ti ke fa hu ki ho Moses ko mai sayang ko report te ke report ti ton pe ya tu nga fa fo ta fitu ke ne tari mai ne asia mau ai fa fa rea malo sia ko be ke u fanga ke fa tapu ka tu ba ke u taria te te ko ni e wa tata o kai te ke no fu fa sio ha to fe tu wang e ka hange ka te au ke no fu pe fa sio ni top tak mo ni fo sia ko mahi noia o ku kai pe ha fa e le niu ke ko no kai ko no sia ko tu nga fo ku ai ko ani wa top kap mo fo ku kai ke o ku kai ke sai no fa no poni ko ki he u fanga fa tapu ke ki he fa ele da fa le ba ya e to ke ta ta mo ne si kai pe ko te ke mai na ta ko te si tai mi ke fa ele ai se ka to ki tenga mai ki tongan ko hi ko ne fa ki fa be me ko me ki fa fonga ni wa ko inga ki fa maha ki ko na ini wa top tapu kai ki na wi ai ki he ko fa tapu ki fa ele se hange ko a hi ko na ta fa ko ku ya na kai mia ho vale wa de kai kai fe mau ya ke tafa ka ko mia ko fa malala na be to ke ta ko una be se e kai te na la na langa e fre maha ko ni e to ko ni ai eu ko una fa kai ono po ni ta haia ko tu u dai tonga ni ki nga hi fie ma u ko na i fre maha ki ko ya malo se sai pe fa fa ka ki fa mai no ko ya e be mo de be fituna mo de ai ta fitu ko tu ko ke fre maha ki ho e o fe mau hata hai a ke ne fai ho whakalongo noa. Ko wi e whatonga e kau to ke tā, kai whake na whapapau e nau toru e tuunga tāu hoa fe fine, te tai pau ku whanga whatapu, te aku pauangi, kore ke nau mea mai ki tongan, o ku pauangi e ka ho whakalongo noa. Ka kulawa pehe kau to ke tā ia whai ai keisi i tongi wa. Ai koe tu koe noa koe, mon pea. Koe tunga kui ai e te mini. Ma o wholau mai he i peni atu tapu, nā ku mei nofoa. E ku whanongo ki he leo ai tongo whewhine toke tāwa nā kore. Ai sea ke whenga i mai whaenga taia. Ka ko mea maria pia ngai paila te o whango fua ke mau hau tokola. Ke mau wholau mai pia silawa mai whae pani. Ka kia te au lai mau inga ia ngau ke whatokoni ke whae. E whoki mai te teo ke ngā ue. Ako popo atu ke whafonga tāwhitu. Mōni pēa whafonga tātā. Mase kai kau whao se atu. Ko whasi pe sea ko koi whamoemoe ke whetu na pe ki he te pire a e puanga, pe ke he hoi no pire. Ke moe kau whafonga kakai, ka pau kua ha ngā he lea mo a whafotunga. Ai motuan pe ke tau pe mo amanaki mo wakai. O ato e koi whamoemoe he whiawhin. Ko e ongo i pe tau ngāwe, ko e hape mea kulawa.
e motuani o tuku atu ki ho te pire ko ia me o ko wate ko fa mo le te motor hata ne fai hale pe ko ha to onga ho komiti o ko USCI po ko fa mo ko hono fa si se fa malo ki he tonga tapu ono e o mai a me ofa ko ni ke tau foki moia pa ko tala monu atu te motor na hita mai e fin o fa ke mo ma wa sapa te tamai o ku fonu i he keresi fa tolonga ai o tua mo ka taki o nofo ma o i api i he weekend ko ni mo ngai family o te mo te waka kai holo i kolo ka mo nofo o lau e tau tohi tapu ko ni mea mai ke mea ofa mai a ka te tau ko o fa se o ki hoko le mo se i he malatu i hake e mea koe na e whihuia koe e watataha na kore hoki he tau ahi sea ka kopine te ki whakaasi te irawa ke tokoni ange mua ai whare mahaki ke nau wae ua pa mo whamiri koe o si whaforau mai ki wawao pe ko tonga tapuni ai fine mo tu a te fine koe a koe ki whaele ko totong mga puna hu pa ngai no ngeau tene fua i pe pa ngai no ngeau ke puna mai ki tongani pe a osko ya pe koe o se whaele u whame whatabu pa toi foki pe kaha ke ua ngeau ia ka koe nai kore pe he te rawa tokoni ange ai whare mahaki kutui ka mana e mea heni minista mo i ka kutui be ua leo heni ke nau si tokonu whakafolau mai mua ki nau tolu ko ia ke nau hao he kouhio koe ko nau loto kana e o mai i he whalei ai toke tā ke nau ke omi nau toke nau mai ka hoko ham a mea whatu pake o ku wangara whainga maari e pe i tonga e kini pe ko wawa koe re sea ai wauha ai atu kouhi ko kole nei whai i he taimi koe na tau ahia toa i ki diwa ka koutoe o atai pea popoaki kala monu ke ngai tamai mo mau ha sabat tamai pe dia mo fon keresia malo e ho ik au ki fa manata te mea koe ni ka nga ka fa si tau ngau mo to tala monu i he taimi whare area ka fu taimi ti pei ti ni fa more ka tau hoko atu io niua mo eua pe family pe taha ka una i motu ke eua pe pai fikanima ka tau hoko ia ya sia tapu sia pe ke haiki pe kakato sia kamalo pe ke mista va ve ton pare mia no mai ai report ko ni lo ki be sia ko fa ton ko pe sinima me ono ka tak pe o ku halai ai fa ton ko fika ai ko tafa ai wa tafa le re tafa ta ton no ku fa ton ni ai fa fika o ke ton au tonu ke te whatonton taha ua tolo i reo tonu ke taha ua. Pako ua koe o kui loto heni koe u fika, wai u te pire koe anga koe whakawhika te pire me u whakawhika, unga whikas. U whatata koe ke kai te ai whakarere. Pako ai pako hike toki whoki atu whakarere. Pako kore pe ke whakatonga i mea koe ia. O koe ngai whakarere ia ke whai ke report koe ni se. Pako Tako hono ua, sia ko whatonga whodunga report koe ni, ki keha pito mo u report ko tau whou mai. A tau te hito he mea ko report koe ni o ku kamata no talanoa e kui talanoa mea nai hoko. Na ke he ia. Tane toki, koe mea mea o ku kai ke asi he ni, o koe ke ne mai rewa, o siko ne talanoa e ko hai mea nai hoko, pane unu mai ai ko hai ngai paupare mago ku hoko, pane whotu mai ai koe ka venga sai, koe mea koe ne tono no, tiu tau mua ke tau kahau ke maue, koe ke ne lawarewa sivi. Sai mea na uta palani, mea ku mau, mea ku koe ke mau. Kako whakafotu at bau ke ka hau. Kako konga e taha report koe, kako whiawhia hai bitau henu, whopea koe report le reni, a whakamatala i koe ngā aue. E kua whia bitau ni e tohi ngā kau po solo sea. Ene tala mai koe whitala noa, whakamalo lahi a tau e minister, ki mea koe tau whalere i ki mui. Sea koe whihu i koe, ke motua ni e ki whui vai whai heni. O whalalanga nai, a whakamau a tonga peikai. O whalalanga. O nau whai e nau ngāwe o whamau i o mau e totonu e tangata o whamau e whamau polisi o whamau lahi. Tau me whamau tam o ku sahi o ku nau totonu o whiwhiu i whuke e uho patu ngai koe. Pako ulang kamata bea o sea he whiwhiu i koe ia kamata he pesi ua walu. Koe hui o ku whelawe hen mo e lau koe ko pesi ua walu
ko la we ni ko e tu fa mau la hi o tonga pa kala fo mo taha lai ne taha wa tol fa ni ma mo i be la lo mo fa ko ne pehe ai o ku kau e whare hopo lolo tonga i he taha o e ngahi whare hopo ma u lalo taha i Pasifiki. E ko wina kula veki hini sea, e ko hui e kuai e lava hopo hau e sia ia o whakamau e nau whaitu tuni i he tūkunga koe whare. Sea nai ki sa vena e whai Amerika. Koe whakamau ina, koe whakamau na ui koe whakamau Pabin Frankel keo i he koe whakamau e nia koe tamai nia nai kau he tau kawe koe to tonu tangata pa toki ua whakamau koe mene dai wa fitolu. Pero me ko me ko na fa ilonga i he bagai i sabia ko ni ko nga hi hopo ko fai ko Amerika ko hopo he me atatau ka ko nga ka ko fa mau ke he ko to e na tu ni ai lahi mo lahi ta we fiha pa anga fiha ke he au bit pa nga dai na to la va fa to nga na mo fa mau ko tamape taha o lama be ke ne fa mau e foi tatau na tu e foi hia na tula tatau kahe ke au bito ane taute ana u fai pa ta ha ko uhinga na be ai ko fa to tolo ko ni pana nga ke ngai va henga e tahanima pana nga re ko fa mau ni mano pana fa sa vea no be ha me ke ai o te fa ha ko has sa ve be tonga ka ko looking for ke ha ta ke ne a fai ane bagai ni me ko ni pa ko sa ve ko mahino bito yo o he whamau, he hono wakai koe ka whamau, o pehe, koe ke hame eia ke nau tatau e nau tō. Angu pehe, koe ke hanoa musea ke nau tatau e he nau tutu ni. Ka koe mena e lava hoko. Anau pehe, o ku kau, koe whai tō tō ni koe tangata. Ia whahinga me, tau o pehe ki he whamau anga pehe koe, alu ke panke o aiha o no. Koe ne whamau wa ana, o koe ngata pehe ne ilo whakatiki ni kare, ka kuwesia no, kuwesia ne whai tō tō ni a kauhi, ko nga tuku ngai aho ko tuku ngai ofisi pa mo nga mea behe pe ku pena u e foi mea ku yo na behe ko taha e palo parema o kwai palo parema mea ko fai tu ne fa hinga tangata he ko hui kwai nga mea yo ku ko hoha asi o ku hanga e o wesia tamai tangata time ne fai ha me kai nga ta pe ne se fa te ngar ka wa me ka wa me tuku nga ko fare na o si fa ka be ni se ke fare na hopo fai ko ki hopo pa ko o ato o lave i tona pa na uhake. E kusi o koe te tukunga whare. Opo, e whare koe ni, a koe ni ku whai koe, a ku nofu e kau whamau lahi. Pana o si kore peo si o hak peo ven. A e palpare maa koe a tutulu. Pakai nga taina tamai whamau e taha. O whare koe lera ki kuma, ai lera whanga kuma i loto. Ai ko pehe ka pau te ke alo te pongpong, ka hau ha whamau ka pau ke hopo pongi pong. Ka ke ala tu hae whamau hu ki loto, lena ki kuma. Lena ki kuma, ue sia, lene hao ko whamau ue sia ko. Ko hui ko whui hao ia ka ue. Ko lau whui nia kau psychology sien. Pakai nga tau le pe mai, leka ka alo hopo, toki alu sayang ho alo hopo hua pongpong, ua te alu huai whiawhi. He ko iko huai whiawhi, o ku ko hela ia. Paku teke ue sia ko ai. Pako he mea lere taka inga tapi whakamau lahi ka nane lau moe ke upang ke. Leka pate ke alo o kore no, o pehe. Koe tamaka no whatu koe he pange. O pehe ni whanga whakau kau. I he aha ko toa pehe te aiha whai no e hongo fulu, te tari e fitu, te tari e tolu. Pane tala mai, sayang ho al bongbongi, te koe ne kamatana te ne aia whai fitu. Ka pao te kala te tolu, lere he whai tolu. Ko nga o pehe whanga whakau kau ia koe, ai kakai, o pehe tau whakau kau. O koe mea koe ni koe ni pehe koe fraud in human judgment. O pehe tau mea. Ka koe uhinga e lau ki he ni sea koe hui pehe fe. Toko na peke fe tūna. Ko ia. O ake peko tau lele lolo te ki. O sa piko ia au e te whamau e. Ka whakawhilawe mai sea ki ka venga koko tatko e palparema. Ka whakawhilawe mai sea. Mea mai. Te koe uhinga a whako e whehe ui. O whalalanga nai e whamawa tonga pekai. Whihui ia. Sea. Kau tare at lewa ai whihui ko ia sea. Toko di at pe, beko toko ni beko whatonto. Malo. Koe toko di sea tapu whituna mahong me mi pai whaere. Koe tau whihu ia ai tuunga o kua whamawa nga. I separation of power sea. O kua rewe whamawa nga nau ta whaki, wa whau ngāwe. Peko totono nai pe ikai ke tau whihu ia.
ngai nau e fa mawanga ko pure ke ia se mo fa pa la pe fa fo ka ko anga pe ki fo tu wa alo ko se hui pe ne o mai e fa fonga ka ke be mai ko te ka ta ko sa ia ka ta ke ne fa ka nge me tongan ai me ko fai America te ka ta ke na ka ko sio he ni ka ke ko ha ore ba ki tongan ni fe ko ia o fe ayanga e fa mau anga hen ka ko ko re minister ka ta mo fo ke to ki ai fare fo o ia ka ko ka ma ki lai kapa pe ia si ka fare o hula ke u ate na to si biku pa ngai fo ia ba ko hu ko ma fa mo re la ba tu ta puri o tu fang ki me pe ta la fa ya honi pa mo ta fo fo nga so ko le anu fa het fa mau lai o fare hopo ko tonga ni o ma la lo ta hai pasifiki pa ko ne tu ma ko ya e ka ko i he me ela ba fa re taimin o ta ri pe ki fare fo ka fo ki mai ki ko tawa ka foki mai ki poini ko hinga ko ki ai fe hui o kuma nai e tongani ai fa ma o lere ke na fa ma do don ko foki hi fo se agi he ko pes balu tolu o ku ola wai ki he upesi ko ka fa ma tangi e la ko ngai hopo ngai ne aloa o ki he fa ma tangi ko la fa apareci ko ta un me ko keisi ko ngai hopo e ta hafit fa apareci ta un ni mago osi ko la ta ha ia ko me ko na lava fa ka to ko ta hawa ko hia e toluta kana e wa o alu freva ki wa no wa ta na ta hawa pe ta wa no ai ta wa no ta valu ta ha no ta ni ba no ta fitu ai fa apareci va ni ma ko ta me ko ta hafit ko lahi ko o ngahi hopo ko o ku tolo i me fa averi ta e hopo ta tolo ta ai ko ngahi e ko ngai ko e mai no fo ko tu ko fa ma wanga ko ta po ta ai fa ma tang se ko ta ha ore ki fa ma lahi fe anga ai fa ma hopo ka fa ma lahi se o ku asi e pes fa no pe pes ni matolu e lahi ko hopo ko fa ko fa ma lahi aku asai ko lai ta hopo o nonga ta haval o lava fa ka hoko ta ko hopo tangi ai ua valu ai ko toenga ko u hopo tangi ni manga hivano ke mari be ka kai e hopo i fa mawanga lahi ka ko hopo e ua valu o alu ko o kunau alu ai ni ta fe mari me fa mawlai o alu fa mau tangi ko ne tu ko pes fa no ko fa hu ko ni he wa ta wa ko la he ko hopo tangi ne alu ko ki he fa mau tangi ko hopo e tolu hopo ta havalu tari fa mau talangi ya fi hala ke tu ne riri wa e tu ne fa mau lai ta havalu ko e reva kana e ta kai ke tau hipe na tolu ya tonu pe ai me ko ya se ai ne tu pe he pesete ni mau no ye nga hopo ko nai alu ko ke fa mau lahi me fa mau lahi ke fa mau tangi diri na to tu ni ka asin he lau he ni he me ko nga ya tu pesete ni mau no e ko pesete ni mau no ya tu ne fa mau lahi diri o ye he me au pe fa sai ha wa fe fa mau polisi ai fa mau kere fe ya se ko la ve hi fo ki he fa mau ke ai ko fa mau fo no ai ma ko fa mau fo no ta mi ko la he ko nga hi hop ko na fa ko hu ta ha wa na fe la ve ia mo es fata ka mo nga hi hop ka to ai tolu pa ko ta tolu ia ai na a fa tu ko fe mari pa to re u no i hop ko ni ko me pa mo pe ai me ko ni ek ministra ko tu he ko ki palpare ma sai a bit fra mau lahi o no mais statistica i ngai tau ha o ko ni ke fra mau fo no ko ke mai te foi tau ta ko fia ko pa he ko tau ni ma go fa tonga o ko ha o statistica ko i fra mau lahi pa me fra mau polisi fra mau ko ni ha po fo no o si efika ko hinga na mi lava fa ko fia nga ni ha o ka ko lava fa ki ai ko ha po tangi ko nei alu ki he tangi na fa peset be yo ko ke na alfa fa to ni
na fa pe se tu de mai fika ia he tau report ka ko na ko le ka hau mai mo ki ka report pe se pe ia ho mo fulu ai he tangi go na fai ki he fa mau tangi na e o la le rei pe se nei va no ke taria fa na ki ba mo fa mau lahi e na ke he sai ha ko fa mau polisi ko fa mau polisi ko mo me pe mo do ko la ta fo ki u ke si go u hia ko avarisia na e tau ni mago na o sina finga mo ke si tolu mano fa fe tolu nga mani ai ko la ta haia o ke si ko hu ko i he famau e famau ko ni ko polis ko la ta hai sai ko ha ko ki tangi ai mani ko tang fo ni ala mo famau polis ala famau lahi ka to ke ha me pa to ke ala ki olong ko la ko ni ki he hapo ko ni i he famau tangi na famau ko ni algo famau tangi u ke ko ne algo ki ai na tangi u wano na ne fa ko wano tanak mu ngai ke simo pa na algo tahanima tari tangi ta hata tari ai ko nga tu ni ai famau polisi na riri wai ai tu ni ta hata ko tolu be ai na be he ko ka tu ma be ai tu ni ai o asia ai peseti a fitu tolu ta tari Aku foi lá uma ruína pessoal não sei para o fefia o mai minha quando tu ko ferui tentar ferui pessoal não ko lá ko ni ko reporti o ifo ko fa ma ko hui ko me hu ani ko ai fa ko fa tongia ko ka fa ma o ku ne fa lá ko ni i he fa ma po si ka ni fa lá ta ta i fa ma lahi ka ko mo ilo pese distika ko lahi ka ko ne lá le pes fa valu ne pehe ako ne lau kente peseti ko ni na etari ko ni fitu tolu anga he peseti na etangi ki formau lahi pe me polisi pe tari ri tu tu ni la ko ne peseti una pehe o ku hama i he ola ki olunga palka fu lagi bexe o hama i he ola e alu ki olunga e peseti ke ta ko toa ko ha time reporting o ne to fo tu fo ki a record fo i he la hi ta o ngai ho potangi na etari o fai a mai hen ai fe ma o ke whakalaka foi boinen ke whakalaka ai tuunga o fai tu tuuni e fa ma polisi ko fe fa balanga le age making decision ta mo fa pa pau o lave i le rei mo fa po to ngai hopo au ne pe pe ti ko fi tu ton pe o ko ne tal mai ton de fai to ka ngai age hen ko hui ko fai tu tuuni ko lave ko ni ko pa ko fe fia he me ko ia o mai he te wa te pire o mai i he ka fa mau la ka fa mau go ni polisi o fa mau ta ki ta ba mo la he u ke si go na hanga o fa mau i ya pa ngo pe ke mai e u ke si go ha ke si a ta man na fa mau i perfect le riu ka ke mai ya to ta mo fa mau la he ka ke mai e sa e record ko o fa mau la he ke mai fa mau ta ki ta o ko mai ya he ne la ta po mai no pito o lahi o pito e hopo ia ko famau lahi o lahi taha ka ke ne mai ai heni ko fe ka famau ko ni na ne tu ni na ririu ko tu ngai o ia ko fe huia ko fe ko ki heni ko mi apango ke mas de ko ni e famau lahi ka ko fe hui ko i ha ni o ko ai o hopo ia fe ka famau o ku to ri ulahi taha ko e hopotangi ene tu ni te waha to me ai ma fai ke ne pe tu fatonga ia to ni ko ni o te tau pe ka po fama po si me fama tangi e me fama lahi ko to fai be hata mai ha tu ni fe halaki o ku to ko hoko te ka te ne ko ia wa me don ku fai ha fatonga pa ko fe hu ia te fai ha to kanga ki he me ko ia he ko hi e mai nan huai ko u me ko ko te na lava we sia ai tau fehu i ko e ku to ho ko ni o ko ko fa mau lahi ta be he ki fa mau bo si ne o ku lahi ko mo to fa nu lahi na ke si ko hi ko to ni o mai no hen to ri reverse tu ni ka ke ho tu pe ka ko statistika ko sa tu sia pa mo fa to nga o fa mai me ko ni ko me na lava ke me ko ya se ko ho fa au si be se ko lave me au ki o si ko nga ko fe hui pa ko o hake ya bi fe e ko o hake be me ai report ko ni e ki mo fa ma to no pe gai ko
Ko whakausi pe sea ko ki lawe, o sea ku lawe ki whakamau anga e whakahoko whatongia. Ko whewhi ko aha mea fua mo fua. Wai fo ki kau ngā whakapuranga ko e mea ko PMS. Aku ke ai ko fua ko ka pau sa mea nima, wha tol paat pe ke tolu fo ke whai pe ko e mena ton ke whai. Ko pau ke tau ua taha, ton whakakau ia ka hame. Ko ke mao e whalala. Mai whalala. Ko e whakausi pe au sea ko lawe ke pes mal tolu. Ai ko fok mea ia ki he whakahoko administration sen. Ko e ta whaaki ko ni ki he whakaretoro ni ka kore ko ti. Nā whakahawa ne po e ho hae kāinga. E nau tōtou hau ahoi e taha kei koe tau re ko ti mai nau ki tō hi mai mau tō whaere. Mga hi mea pi hau nā tō talangi pot office ia. Toki haa pong. Ka kou whakata. Pēs wau tolu me lau koe whakaofo ofa e tau e-government ni. Electronica. O kore pēr ku Mr. Ki ako pakai mahano ka foi mea lomi. Ka koe kore te ia koe uhi ko tui ko si teknika re pe fo ke po office mo tolu. Ko mahalo ka whangi mea pe ke lava ai. Ko whiwhia ka kuhi ko iangai ai kakai e nau sio. Ki hanga koe o whai whakatongia. Pa moeanga pēni ai teita mo whika ku ke o mai ke hulu. Pa ko whiwhia ai. Ko tui ko ngai mea toko ni ke tau whai whatongia ka ki tau tolu. Pa ko whamalo toi pe ngai whika koe ki whakalailahi mai. Ka lava sio ki hanga o alu. Ai sia whamalo atu. Jadi pengen mau dia bawa aku ini sih mal. Malo, Sia leo. sia koe whiawhi whoki. Sai pe ko kore me no pere e wa ke te hu i pe ka tari mai pe fatai ti tona. Are ka ki tali are vai to ki ai e ko lai fi yang e. Koi sai pe be mai. Ku kore pe sia koe whiawhi whoki pe ku ki whalala anga koe. E se au whai whatongia o e whamao ngā whatatau ke kupu walu tolu o e konistu tone. Kua pau ke tau i mau pe a ngai te whtoi whakaukau mau inga. Whaka konistu tone lotonga ai pure ai lao mo e tau ataina o e whamao anga. Ka he me ai sea kukore. Ke mandu i mau pe ai tau ataina o e whamawanga. Ka koe whehui ku o mai, hange koe ku mō me ai whapeki e pēsi koe ni whelawe i moe tangi me ai ngai whamawanga polisi. Tuku au mai pe ngai tau e sea, au ke hua taha uoua o kuilonga e ne holo. Mahino o ku whalaka ne ai ngā au e koe o whahoko e kau whamau polisi. Koe mea koe ki he lesi taha no whikau ki nau te aru koe ngā au e teimini ke manual sea. Ka o whae ngā au e ke whakamau popo u mea koe ni ke chip digitize. Ko uhi pa e lawa pe ke lo mea tupe misini ma o mai whamata o whi mai kakai. Ka koe lo tongani, ka taki, tau ki manual, koe kumkumi aki hei. Hai mea. Pea, koe taha aikse koe toi tau, na ku toi whapapau i pēni ki official, panga pēa o fulu. Koe ua ngau i mai tau ngau koe me aia fi ai loea. Aikse a kau ki panga o fulu pe charge koe ai pureanga. Tahun parimia, parimia reo. Uhinga ai whafonga ia, e taimiko kai ki lesisita tō mui. Kai ke tokanga ngai whamiri ke lesisita. Ai me pakopau rewa ki awe ke whai lesisita, pakopau ke whafone fō muia o angeko ne mea. Oi more koe ato i tauia i o mō ne pewhituna ka kongo mea ke peua. Iyo koe mahui ngai o toi tau ka more te toi tau pangpe on fulu. Iyo, a toi tau o sile sisita. Venga i whanau i o te kere sisita ia o si tau i a fia. Ia ko paurewa ke nau fōu na toro hangi koe mea kou mea kei ai whafonga fita. Koe ke whau i mātu aia mo tai tokanga. Uhinga ke.
ko foto atu che ripoti malo apita ai ki mea mai a ia ki mea mai igno pere e tu ki hoko mata ha fi kaua komore mo Tabe mo ve do like share. Ko ki feu be a men ai ko ke o atu. O ko o ho vale he hanga he ripoti o tala mai ki to wakai a tu tu ne fa mau. Ko mina ho ko ki ai ko hui ko ne ko ku ko na ke me mai aki. E ta o tai na ko e fa mau. Ka ko ni ko me ko na me ke ko ai fa funga ton ta puni ma. Hanga ripoti o to analyze o mai o hange ko ha palo parema. I whama, ngari katea, ngari hanga i e ripoti. Pa mo tutu ni ko mea, nai peke ko uhinga pe e ke atu. Ko uhi ko whai kupu ko o tau atai na whamau. Pe hanga e ripoti o hange une tala mai. O kuia i hatu unga, o kai ke whakapoto. Ka ko uhinga pe na, ko tui au ia sea, whakawhawhai ngā ue. Ka koe ki utui ki hanga ripoti o tamai. O koe hapalpane mai he tutu ni koe whamau. He koti koe mea koe koe ke ton ke onga te me whare ali ane. Ka uhi koe ni hau koe ripoti koe mea whai toka angia i. tamu e fitu na sia koe ke hui ngai ko palpare ma ai tutu ne whamau o kui ngai ko eke ai totono ai tangata e lava ki ne whehu ia ai tutu ne whamau o au ki whamau anga tau potu ko whamau anga tangi. Ka paurewa o tai whi maari e ata ki e tūtonu koe whamau polisi kui ai ni totono ki ne whehu ia ai tūtonu e whamau pe alrafi ki whamau hako pakapau ki tai whi maari pe alu ki whamau tau potu whamau tangi. Ko me eu whehu ia ka koe tau atai na koe whamau ngā o kai ki o kupe ia whatatau ki he Constituto nese malo. malo Ko bido pe ek minista. Ka ko mea ko tu mai koe ripoti koe ki u. Ke fu whakawhia maari e ia koe hanga he ripoti o tala mai ke te wakai. E ngai tutu ne whamau. Koe pe ia, koe mea pene whaike i hoa. Malo e whau ripoti. malo mea mai fi kaua pa ke toki mea mai fi tata Afrika tahau ai hapai tahau Malo sea pagu patapin ki feituna patapi he hoik me mi pa ko mit kakato. Ulagi ko famalo hen ki ek minista mo ne pot ngawe no te mai e report kun o ku hange ha futo hiako o ku taulau pe o lahi apita ngai mea o ku te ako mo ilo i report kun ni fikawa ki mo e ngai fonga e mo ngai ngau e famawanga. Ngai mea mahui ngau pito kawai mo e mea na e mea kia ia tonga tapu nima kawi ngai mea ko mahui. Se o ko fama ke mai ta toka nga ke pe si hiva tolu ko nga tatol poin walu ko lesisita framatala mahuinga. O ko kawi ko nga ko ni no mai nga hifika nga lesisita na fakahoko i he famawanga. O ku ikai ngata pene mahuinga ka o lele ke whakatoka ngai pe mo whai hawhakau ke e whareni pe pehe ki he ngai ku whikau aki. Ulaki o ko whelawet ki he te pire whika fitu i e pes hiwa nima. Ai ko te pire ko ni ko e whikau aki pe mo le sisita o e maari. Ka ki mo ai mahalo o ku na hala no whakahingoa te pire ko ni ko asia ai ko ngai whika nia o e wanoa wataha. Mahalo ton ke wanoa wataha wanoa waua pe ko e hai mea ko wherake to whaton tonu pe. Ka ko toka ngai po ki he ngai mari tau tō peto ngā tapu. Ko foi mari whakatoa ni mangeo ni mawha na laisen whakngofua. Ko mari pe ni mangeo wanima na elisisita. Aia koe foi mari e wahiwa ai na whakata au ngā ia. Kia ngai uhinga o ka wai kai o ki he whaiwhikau I loto I aho I wawalu tu mai e lao.
ko me ko to ngai ko la nga himari o ku fata au ngai hiri ko ya ne more tai mi o fai le sisita nga hi mo ka nga o me nga me nga o hono fai nga o ko ko te pe si va no te pile fika valu ko te pile ko ni o ko ne o mai ai ata ke tau lava o si atu ki palo pare ma o hoko ka mo tau fa na ofisine ko te pile ni ko ne nga hi fika o nga hi mari ta usi I tonga tapu I te pile ko ni ko ase ke foi mari whakakato e watolu ko ta uiki. Ko ta hafitu I he watolu ko ea ko ta mai whewhine. E hono whakakato a tonga ni ko foi mari ta usi e tolu ko e watolu e ko whanau whewhine. Ko hai mea u hoko ki he kau tahi whanau ngai mātua pe mo tau tolu katoa pe society o kutoko lahi pe he ai mari ke ta uiki e tau whanau whiwhine. E ko ngahi mea ia o mahu inga, hono o mai koe ni ripoti, ke hena kei ke ukulave ia he motuani ngahi mea koe ni, I toki ilo peni no lau ngahi ripoti koe ni. Koe hoko pesa pesi hiwa fitu, koe mea ne lawa ke ia tonga tapu ni ma nea whika waki pe moe teach choice koe o ngahi whamatala, o kuasi ai, ko hiki whaka elektronika ko ni o toko ni e kono whakapawe, whakawhai ngofua, whakapapau e ngāwe. Ai o si ia pe ia, ka kukai mahalo ke whakaunga ia e he kau ngāwe. Ko ki mea whakasi pesea I pesi hiwe hiwa, ko ngā taha whaape ka ogen mo e senta to kon whakalao ke hono malu I family, ka ogen I he konga mahu inga o pito report ko ni, hono toko ni o ngai family he lao ka koe ai ki me sisipe ko tokanga ki ai ko ki me whaka mal ko ki me whaka e tita pe ia peste au taha te pile ka wha po in hongo fulu o ku mal ko me whaka liri urea he ku tange ko ki tō ta mahino e ngai rea ko ni kamata pe me he ulu I tohi ko ni te pile ngahi tau mua ola o potungawe I he ene tu uwhihangahangai mo whakahoko whatongia o potungawe. Nā whiua whenga ke mahina ko te te au pe whaka uhinga I tu uwhihangahangai e tau mua o potungawe e mo whakahoko whatongia o potungawe. Kana e toki whakasio e ki he konga whakapalangi koe ripoti ta koe uhinga koe whairea koe vese so ngawe aki. Ai I he kuwakai kei na tonge pe he mai ngahi tau mua ola ko ngawe I hono whakahoa e whakatatau mo e whakahoko whatongia o ko ngawe. O hange ka whairirio ka whairirio ka pulu e. Pakulao I hope I he whaite pire tatau pe ula kolomu pe ula ki o tu o asiai. Ko e toko lahi o kau hao mo ui o nauma o whakamau totomu. Hokot pe ai toko lahi o kau hao mo ui o nauma o lahi ase ai whirea koe ko hao mo ui o hange ko te lau kita ka kapau ka te ilo pui tu au mea koe ni o hange ia na whahatau hatau ko hake mai ha pe au kula pa ko kau hao o mo ui ka ine asiko I he whakapalangi ko survivors ai ke te au ko kuhinga ia ko whahinga na whakahoko ki ai whakamamahi I api. Ko ai peke ko hi ku kalau hani he mea ko ni fu whainga ta api to ke mahino ka nau tōru pe ko hai mea kuhinga ki ai hao o mo ui. Hangi ena whai ha mea ki tamate ia hakakai. Pe mo ngahi whakarea koe ke ki tonga I pe he minister ke toki whaika hangau. Whakausi pe o ku ase he pore lahe pute ase report ko ni ai no whakakau ngā ue. O ku kau e potu ngā ko ni e potu ngā o fumahu I ngā o pito ke kau kaua. Pea mo lere e kau ngā ue mo nauma o poto mo tau ke whiunga ko uhi ke tonu. Hono re kōti pea mono re sisita ngahi ngā ue ko ni ke ua to e hoko ai ha whihalaki ta koko whihalaki whakakala ke ia kai te hei o kai ki sai loa. Ko ku toka ngā pe uha mea o ku kai ke ai he pacheti
Kira mo whakatoko la he kau ngau, he potu ngau mahu inga koe ni. Kai lava ke lele ngau e. Pa o e toi asme he report tau ka hau o pe he mai o kuno no e kau ngau e. Ko hi kai lava ke tau fia maari he whakahok whatongia potu ngau e koe ni. Kon whakatoa se o ku whakamalo e pigi he minista. Kau ene he report whafof. Au ngai te tok au kita ia o nof o hatai ke o lau whaka au li ke reporti ke mau hate mahino lahi au pito ki hanga whakahok whatongia ai potu ngau e koe ni. Koe e pese a whakotua. Ia. Opo. Mea mai, mo tui e pia mo kote, ospe mea ko ni patau palo. Alo pese a. Piti pe ua. Eksea ko fifa hata i pesi palu ulima, palu ono, palu fitu. Me pena whakahoa aga nai eksea, kai ke furoro. Whamalo ke minister eksea, reporti ko, ni ko mahino pe ngai whetau aki e ngai whakawinga. Ka ku mawinga. Eksea ke ngai pesi ko ni o whelave i me ngai tohi kore. Lawe ni nai ki he kai me kai hapai, ka lahi tāwe. Me eksea ko hapai o se mahina ua te whahopoia. Ka koutu ia koe whai kore titia ke tau whaki he wahi whunua, i nau tau he lawa whunua eksea. E ka whamau o nau hapai, na whia maari au pito, o nau iai pe koe mai whatongia ke heke, ka koe hia eksea. Ose ngai mahina, toki asi mai whai hau. Koe lahi taha pe ki mea mawhenga me eksea ka ngai tohi kore. Mea pe minista. Ia kare rei pe ngai whakamatala koe ni eksea, o whakamalo ia he o whakamatala i lelei, ai fonga asi pe ya he ka ke te asi ya he fe ma ku na loya eksea o stu toni pe faritse seniare fra hina pe ki fonga ko na o office o ka pa o ku tau pe ko ha fa ere na ka ke sita he ko taimi ko eksea i ka ye ke ma ko hingo hane ko be na me ka ko ane nai o panga ha mo fulu o ka pa te ala tu ma ko te rekoti koe watu koe o kumore sea, koe wangi au ia. He fokia ki he loea, ai e ki i tohi, lahi u tohi, koe ala krewa e wangi au. Ko hapai eksea koe pare mai, i he wangi au. Ko hinga eksea whatakone motuan, i fo i states ko ia. I tunga ko ia, o ko tokoni, ko hinga ka tunga whapanga. Ka kou whamalo tau i he mea ko ni aslirei e ngahi u kore ko eni, lahi apito. O ko siai pe ki whaunga ngā aue, e whahino hino pe ia e he kālakie, me tameki ko ngā aue, ko te tū atu pe te nakala mai ki tohi koe, mai ki tohi koe, la ke whoki mai pe koe o panga hangu fulu, au tohi tau. O tui au sea koe toko ni lahia, ko hi he koe polo pare ma, e te alu koe ki he loea. Au mooni pe whoke loea e sea, na e ako le ia ua e ne fi ke whakawak en totongi. Ka koe whatongia o e pure anga ke tokonia a sika kai masiwa e whanua eksea. Pako ea ne pehe o kai makatu unga relei o om he ripoti. Ko hui e whanoko mai kakai ke tau tau anoka e eksea. Ta te lava peo hanga tonu ke ofisi ke whahino hino i kita ke whangaki i tohi support o whia mau ke o te toi takai ha whetu ke te ongo, te whaingata ia, tūnga wha ekonomika, o kai whanua ka tonga ia honi. Nā whakaluwhua kia, whamalo ki ripoti, he ku mahino rerei mai pehen, o toi tokonia pe me nima vai. Apo tui ko e pokia, to tongi ke tau aga eksea. Ke tau hanga whakaata ki tua, uai pe ofa. I he kau take whanua, mahalo ke tai milahi whaka eksea, ke tau make money ia, o tau fufu e ngai mea, ki whakamama wha ia ke uhi ka lawa ke tau tonga sila. Ka e uksia ke upesi ko ni o ko fia. E whakamatala re ai ki he nima vai, ta te ke lawa pe ki ke whakamama a koe me he ngahi pānga kula. He koe whonga ngā ue o skakato pe iai. Whamau toko eki, whamau tia ka pau whalahi whatalangata ke veitona, ka weanga pe tau ngā ue lo mea ke veitona, ko tui whoroi whare, koe anga ia whanonga anga tau ngā ue, ai whatau aki. Ka ofa ke mao sapa te tamai rei se malo. Koe veo uta ki kamo mai e whiga whitō, a te wang pe whiga maare e koe pēne te tonu, o eiti. Ka os pengo ni patau pālo ti rea. Maro sia, e kamo sia. Maro e mao whiga maare e. O
o ai pe me ko fila ko ki fe fa e ke pe ke minister o ko fiu fasio i ne patseti te ila ai ofisi o e atita seni ale pe ko ke kauia i mal weni ikai koe adita seni ale ia koe malmalu e se fare ale okay sia o mahinga ka e mien o ko fatonga he fo ofisi ai lotsensela o kauia hen como electoral commissions ko e penolo o ku ana fe na upachetiana o koe office palace sea que kai u te la veo que o mea ku o mahino ka te au o kakano ko ni te taulava o hake ke tokon ke tau tolo no fatu pacheti ka ko fie la veo ki fatongia o e faren fe kau aki pa mo ngahi mau inga o e fare whakalao sea ko fe take tokanga ki kupu ono taha to tutu ni ko faamo ni sea ke unga ke tala te mea ko ni amana ke tau ke pacheti e ko fatonga o ko si hoko ya ko foi yanga maheni te ulave ke mea ko ni he na pos malanga ki mo se kau akpe mea ngai tau falere e mahino ka tau na ke famanat mai sea to tutu ni ka koe o se ulave to tutu ni lahi au pito mea o ku mau ka ko fie tokanga pe ke tau tokanga ki ai koe review koe he whamau lahi ai ahono whehu ia ke situation review ai whaitutune whareni o ngawea ke a sekula he whamau lahi koe sekula o uhinga bea ke administrative matter ko ngahi resolution ko fai fare ko pau ke hiki ni maia kai ke fe unga tikia hono ate pe pa ko mo api ai ko sio o tau fenga ke tau hanga manage fahai ngai fahai ke ka ko tokanga he ko me ko ni na ulau he miniti ko ni se ai o isiu ko ni ko o ha ake he me ko confidential o lau e miniti e ahuano me wa fe wanoa kana e miniti e fika ono fika fitu fika val lai tutu ni fare ki he confidentiality e kontureki ya tari e fare kai ke siwi i he fare to hui mai fa mau e tau lu ono taha uloaki tuku kehe anga himea o ku ha i he kuputahawalu e lao ke wharearea. O kui kai toton ke rea pe whakahaloto ha me mipa ki ha mea o kui ai haane kaunga whakapaanga. Kaunga whakapaanga pe kaunga whakafoitutui. Pe iai haane monu ia whaka eia pe. O hinga ku hake sea confidential sai. Ko ui kai ke ilo he whare. Ko hai anga kau takon koe ni monukai e tai na paloti ai ai kontreko e fare ko wi o hake ke tau ki tokanga nge mo mai no te au ko osini e tau tanoa tau alot ke patseti o mai he whaka mau o hinga whakalave he ko e miniti ko ia pes whātolu so ko whakarea mai e miniti ko ngai kau taha ko ni ko ospalomes to he kontureki ka to mui e paanga e tolu afe he aho me he ngai foi aho koe o to mui ai ka palomes ai foi ka to mui paanga e tolu afe he ai ko ga ka ko tu e kontureki ka to mui paanga e tolu afe ka bai to mui to tonga pre anga ke no failo o hinga wo e ku whakalave sea tau tala noa, he kai te fua mango. Monio.
ka koe tau tai tokanga ki whare o mai whare whalao o seifo ke patsete whare whalao au te epe mai whare whalao me hei pe koe makatunga he ha ai kai e nau overlooki ai tau ru ai tau toi tutuni he ku whakaata ka u whamaloni ki tangata wha mea koe ni na hanga race ko ni os ave tari he whakamau o kue case primary face koe uhinga ia o wai makatunga lere ka ko toka ngā ke tau whai tutuni na ke mea mai sea ke e watahata e ne whakatoka ngā e ne hala pa ni whakatonton o haa mua o katakotolo i he hiki wahinga na e whai ka ko ilo i koe whare kau tau mata warea ka koe mea no ko wheto o mai i he ripoti koe asika koe lau ene kau whakamau na e toton ke wili taki atu ai poate mo e sekeritari ai kau taha ke whakahoko hangau e tau se unga mo whakapotopoto koe osie ai ne hanga tuku mai ko tare kita koe shippingi na ne taki hala ai poate whai tutune poate kai kaha document kai kaha pages ke o mai lao tau pe koe lao na e totonu ke vili taki atu koe parapare ma koe ni u whetauraki pa mo minista moi pa mo kau tahtam hala koe ni na e hanga he whareni o tari le titi maisi kai ngoto koe wakako tam na e totonu ai ko whakalawe sea u peheni ke taimo tau alo ke patseti mahu inga kau ke tau hanga sivi ai patseti pe kude atek ai ngahi mata wai o mai mere o kakai pe hene pehe o ko whatokanga koe uhi ko tohi tutuni ke o te tau tokanga ki he whunga ngā ue o fulahi angeia he whatongia o tau hanga o whakapapau so ai koe whakaofataha ka ue sea koe wharea koe whamau pehe koe failure of public duty uhi nga mai ka tau tolo failure of our public duty kai ke tau hanga sivi ke tau whehu ia pe koe makatunga o tau awe takai o wahano makatunga whalau o mahino mai he ahon o koe ai se halaki we fail our public duty ka koe uhinga koe aku so toi koe ange wharea koe ni ke hanga he whamauanga o prevent against abuse of legal process by busy bodies. O uhinga o ku matai warea ai whare ko kai ke tau hanga o mao whare ni rei whikau aki ya mo ngai isiu ko ni confidentiality ya mo funga palot o haluso resolution de la motion ayo ki au sea mahino ka tiau ya upal pare makonu o mahino pe ka tiau me na race ke famau anga ko imua o sefa ko ki development budget ya ko ni ya ko fa Kada pe mo gi ko fa mo pe mo sia ki ki va ton ton pe mo fa ko fonga e tonton me mai ko hi o ku ko la ve bia a me ko ko hi ka ma pa au pito ni ya me fa ma fa tau ko na tau ya sia ko tu ya u fa fonga ke to ko mai ko me ko na halo tai mi ona e ko fi ko me ha pesi i fa ma fa tau ka ku ya fu ke ko taki mai mea o mai ke mai ki fare area ka o mai fu ki ki fare area ke te hanga o fa ma vai vai i anga ko tau fu nga paro ti mo fu nga ke fare sia ko me ko te ku bono wai ko me be a fare ke tau hanga fa ko tau fu nga ngawe e tua mo ai fa mata ai ko fa tau e ko me ta ko fu o mara ko yang ko ta fa tau ki wa e fa e me be ni je koe lawa ko listu tone he kai ki
Nga ka mai e ka ta. Ai wahe be. Pai ko stu to ne. Ko ye ta fasi si fo ma mo le ka tau. Fai tu dunia ki he. Mea ka tau. Mau e ga pito pe nga ka ni tau fai nga ke fo ka mea fo no. Ko ye ko fa ton ton wa tu ye ko ke ase pes ko ni. O ko tu ya ke fa ma tala ko wa no fei tu ke mai ya. Ba ma pe au e se. Mai ya hensia. Ko fa ton ton be. O pe se ke no pele pa ko uhinga ini ku uhinga pe aku se ko nga ko manake ke tau tuku. Ka ko o ko fatonga ia o me la. Ka ko filave pe ke te ya. Na ke fatonga mai. Ko ui ko ngai fa. Me pe tu na fe pe se o ka se me ko na ke me ke ai. Ui. Te ta ke pe fa uhinga he ko nga no taha ko nga no taha ko fatongia ia se o ka pau o ku me e se hata e fareni. O kuiai hane whelāwe I mo hapaanga, ai au ku kaunga tonu ki ai, pea o ku ihe sea ke tūtuuni, ke awe hatohi ke komiti ke wakai, te tene ta ofi ha me mi pai whareni. Kana I tiprai fo ke sea he confidentiality. Nai whakangatangata ai mea I he sea. Koe taipe ko ure ai, koe mea kou tūpai koe ai hange ko tau wheto a ke ko ke mea I olunga. Mea mai pe fituna he mea tau ripoti ka unga ka tau hoko atu pe. O ilo pe ko he laia o eiki. A koe anga pe tokanga apsea. Ko unga ke o te tau toi fihia he tau foki mai he patseti. Koe patseti ho eiki ki pei ko pe. Mea teu. Tata teu. Pake mea mai o kau kontuia ke fituna. When dia heni wing na lo to ke si bra ko ko tu ya ke si na os fai pe bra he faren ni ka matanga mo mai mo fika fa o ko sa ia ho mo me mai ko uhi ke si ka ya ha ka kai le ke na ai ko faraga opposition e ma o bra le ya ka pa ya ni he faren ni ko ke ta ka tai na pe ta ke te we feituna ka te mo e ko a ko e fai ai Koe hau whai ngofua e lau patseti pau. Pako fua ta upe te ngā ue. Koe kume pāngai te ula pao wakai e mau vai. Ka ke rapore fituna. Tō tonu ke tau mateu o pita te te warea patseti. Koe, malo sea. Te koe whaasi pe koe ke uilo to whetaimi ke whamanatu ai. Te ko te ke o mai ngahi report. Ai koe na e o si moui. Tako, polisi. Ya mo e maui ngai ke ngau e. Koe ripoti koe ia e whoki mai ka minista koe ia e whaupa. Koe mo ripoti e me te ki hen. Tatari mo ia pe ke minista a ana ripoti. Ka koe whakatoa sea ko whamalo tau ke kau me mipa whamalo ke minista. O kau e rea ripoti o kou sai au iai. Neo de ke kakato e kuako au e ki ripoti. Kau me pe ko whiwhia iau koe ko ne o mai e ne patseti te. E ko e ki au, ko ne uhinga lirei pa na uhinga lirei. E ai pe ngahi whakaukau ia, kai tūpeke toko anga he patseti. E ko tai mea ko sio, ma hunga maari ai. E ne pe ko fotu atau se, ate talamodua ngahi sapata mai. Malo. Fotu ka pou koe kuloto ke tari, ai ripoti, ai whamatau, wano watau rau hoa, fotu ngā whamawanga, Fala te higa nima. Kelo ke aktivita ka te kuloka, nga me lang fast. Patamo e ngai patonton, Ai sa ke malu eke. Musi leintei, pal vivin piukala, nanela di boe fofus malo, e mori finau, e mistan, nga lala ik mistan whanua e premia leo reo. Ik mistan, nga whalat whanua, ik mistan o wewe, i hosa lai taka, atau me fiui, ik no pere nuku, ik no pere. Ia ngana, kotoe, o ik koe ni o toko homo ful mafitu. Hoi ki loto koto kei ai hau eiki, kai ke toi bui atu hange ko tawanga mahini, ko hai o kai ke loto kei, ko na kumoto ko lau maare rei koto ki ai. E minisa ka koe paremia reo, o malo atu me motuani, e feituna. Oi, kana sea. Tamo e feitun, whatapat ke hui komiti at pe whamalo me motuani o no talere reporti
vai ko ne potunga we ko ku amna ka pe to ko mai report ko a prisone ka me ko to pe nga we prisone sia ku me ai be ai fare lo tongan mo ku fai fe nga ke fakakato tu nga ko wa vai prisone ka Okote nga ka malo avito notari ripoti ko ni malo se Malo, hoi ki kade lava e tau ngau e whiawhini, e bua patau riri o whanearea, o whiwha malo atu ki a mautolo kotoa. Ne whituna e pare mea rewhere o kau mai hoi minista, hoi ke whanua, kau mai kau whonga kakai, e pe ke tau kau ngau e whamalo ke kakai whanua e nau ke mea mai, ki e wharen, whekau aki pia moe a whemea ki e wharen. Kore whapore more pe me motuan ki mautolo kotoa, ai pau nei a to fatongia ai motuan ko hoa tamaki e mo ngai lau marie mo fa mo e motuan e u fenga pe ke o ke taha mo atu ma pe ke le rei fa fu a sonwa tala mo no te sa fa te tamai fa malo atu ke fa fika no e kai ke ngata e mau to fa malo atu e me o fa ko ke o mi ko ma wai o te fare la ve ma wai family au ma foki ai ngai wahinga ai mau kau ke ko toi tapu ya ko toi ko meri angai a koe o na sapa tamai hale pe ko me fare na ate se a fare ya hoi ko ate to hui ke me a o me a ki ai pe ko no ai taha ke te mai no me a o lau ai to hi ke mahino ai hoko a se nesi ki a whakaha ya mo ngai kakano e to hi i loto ke a ngai ko ngai family e ta mini te tau riri rewa o fare ya Tape mo feituna eksea tapat ke pare mea reo ka mai hau e kabinet hoi no pere ka mai ka fofonga ka kai tsea ko mau loloa e weekend halahi au pita ngā we mo se mea ki ka ko fe ka hau ka peke feituna ai ngā we na whakau ko e motuani ai a koe lipoti a ahi ai tongata pwha tāri ai o mikakato lipoti whatau e potu ngau e whamau anga wanoa wataha wanoa goa tari moia e eksea mo e ngai whatondon wawa te whituna ke whawaka ke mam Pamalo ate eksea ko kakato ai ngā we ka ma ho e mempa i he whao ko whatongia ko kakato ka tau whakakato e vai ai he whaere atonga ko e mroto ke tari ripoti a ahi whawhare area tawata wha ke ito ni Se lo tra te ta ta fi pulo ka ulme lang fas na te ta pulu lo sa ke balu ke tu si le te ko biven bi kala tanela malo hi more final e mistanga na la hi mista funwa e pare mere ore o mistanga na fo funwa e mistanga we i go sa taka va ta hui ignopere tu la kepa to ke ho i ko ni to ko ho fu ma fitu malo tari pe tau bat ki he whamara whatau whamawanga wano wataha wano wa mo ngai whatonton ko e uloto ke tari kata whaake hito na nima Se lo tra te mita fata pulo ka ulme lang fas ma te ta pulu lo sa ke balu ke tu si le te palo biven bi kala tanela ri ko malo more final Imstang nga lalahi, imstang fanua, ik premier leo, imstang nga falat fanua, ik minister ngoe. Di was alai tu leftaka, wat au befui, ik no pere nuku, ik no pere tu la kepa. Loto koto ge hoi koini, to hongu fu mafitu. malo hoit pe ange pe hoit mo mai ke ngata e tau asen ni takti e ve fidi pe ange pe mo mai ko si tu faket kalake ko e amra ke ta pun de falarea waf wowa
topelulu aho wani mai ko topelulu ka hau ko lawan tang ngawe tuke fo ke ngai fa mata fata ai ko umbai ki he tamin ai ko mete ki pe tuke ngai fa mata ko no wosi nai osi o hake ko ngawe tolo pe fa ka kwange pe ko me bo me ai ko osi awe ki taim ko te tau tapuni kan tatau ku ngai report ko ni hang ko report ko na meteki ngai report lalah ko ngai report lalah ko o fe ma uia ke time ke mulau ka ko a mai tau ngawe ta tau ko na tau tam de weekend de monite tau lele ho lele ko uri e ku ospai no le ko pau ke tau ko ko ta tau ke ngai tutun kon ko ke ta pun de fare ale bono wa kai fra vale ai to fale ua noa ua tolu ai ko to bo ka u e fra ha ko ai ta puni e franganga ke wike ho pe to peru a ua ki e fra vale vai to fale wa fe ua tolu pe ko e os o atu u nau ko ia anga be na mos me ai weki ko ngawe la pe e ta kamata ko patsete fo noa ko tu was to fata nau ko ia to ki ai pe anga me fika wak moi ko va ta hape ne o me ke ofisi fakakato te ka moto ke mo me ki ai ko ka ta la ta si pen ke tau fakata ngai ngawe anga ma hen ko ia ko ia ta ngodi ko tu kwat pe ki he ngai te pele ko ia kwa ta ha ku fe me aki he ho egi pe mono me mai ka kai no wa hinga fra malo pe ko e tamaru pe a to kiri ko ya pa to fa ta tu tu kuranga se o e tamasia ko popo aki pe me he e whanau tama to ta fitu no kui e kore tu ki he ka kai fono ake nau popo anga no teke ko asa pate ko ni e o ate pe me tau tala mono ki he foha ko ni e amana ki fainolo i he aho sapate e fa mo be se malo malo bito to da pu fit pe ko tu yang e pe ko na fa se me ake fa le nai ki ta wo ko ni o ku fra mo ta popo to tu e ku popo la he bito tau ka inga tonga e amerika ka ko tau to popo mo lo to me hen ki vo ti mo ngai me pe ki no teke to ta ko ni ko os i langi lau ko te o kita ki to free ko ni e a ko na amerika ko hai na ne ilo te tau to popo wa be mo teke na fu a o ya ha tonga tum tum ko yo to ka tonga be tau fai be tau popo wat ko tau ngai kai nga fra mana to ka ko osi la we kai nga tonga amerika ko puta pe na dia to ka nga be tai vote ko ni tau fit ke vote for os ko ni sapate doktor da mo tal mono wat ki he tau ko ni ki amana ki se ka pe mo fituna yo ali pe halolo fa wat pe ke fituna ko kore pe au ia ke fituna me pe foki ai pe ko no tau fe mea ki ngai no falang langi o e tala bun o ke mea mai ki te tapu ko foi whakamanatu media kai pe ke te ngalo e moui o mai he whae ka koe whawhawhika o ku kore au ke whaituna kai ki lawa aha ki tohi ai whaituna whamalo ke whamiri koe ni mo e poupoa e tai koe tēnau mau e ki tohi koe ni ia au ia ka pau e lau he whae koe ni o e ongo au pito pito te fu sapan tamai ko ni fu mea ko ni hoko sapan tamai ko e ongo ta ke tala ho ai more ni ta tai ki na to ton ke au ke ai o atai fo ka ke fituna ki fa ka kau le nei ko ki foi le ai sia fa malo ia fa fonga ia te fa leni ko toa me pare mia mo tau tolu to e ko sapa ka mai ni hoko me ko ni ai ka na ko ni tau bo ko ni laki le ko i he ne
hanga ko present nia kia Lionel Rich mo ni ifo yo ngau ko ko hiwa na kamata ki ko hiwa whakao wha pita pita kos more kana ilo pe ni tamai ni fihalaki kau ngari au pita pita ko ko le pa ke fituna na fa pe kau ngawe ki toilere o ate he family ko ni mo e ku po kakata te ksia ki me ko ni ksia tau fia ko to pe ai au be ki he fuka tonga o ku mari fe kina i Amerika te ni ia te ho ko sapate tamai ko ni mo te au se au ni ksia malo se kala ke ksia o te ne kai ke famalo atu nei la vai ku patete e ripoti pa no nga pe ku fa ai e ka pe to mu e famalo ko tu pe ke famalo e ku ripoti ko nei o atu nei e auto prelulu pa ko la o vai fa fita me famalo atu i ksia ke ho fare ma se kom ka kato ksia me fa si pe mo to tapu ke to tapu ko aku special oia na framoni ka to mai ai fare ta tala o fa ma wa mai ai fa fo ngai o tonga tapu no malo bilo ksia malo apa Afrika Grazie. Tapi o mi pase. O famana ta be ane ku no foto atu ko e u ripoti me ngai fola u ka pai lava. Meri mai hene o si PDF a peta de lava di riu. Na mana mo ngalo pe se ane o se. O famalo la ya tu ngau la hi fai. O te be me ta manua do va ngai ta val. Pe gam o fofonga ka to malo. Tapa moe fiduna exea. Umage albabe ki ramono me he kai ngago me funga bai lahi. Umai pio tafahi moe ko ni toa. Se a ko tui ko maule o pena na o atu ane afi. I pale mi ale o ka mai o I kabineti o mau ole be mo mau tangi. Pea mone ki hiwa ko ya faongo me motu o fa he malau si ene kakau. Fikika he lolo halai walo. Pem fatap. Ta fana mai ki fo ile o fa taku aki hiwa o pe he. Tin ken nei ngona mau pe. Ko wa te tala mo ni ki he I pale nia ka mai o kabineti. Pe ke ksia ba mo o ignobele. Ko fonga kakai. Ui ke ngahi whawhatongi o tabe na tau ikuna he ofa pea eiki. Te o mea ofa koen. O tui hokon ko tuhulu ke whanonga au whai. Pala monuat ki he te waki o sapat kamai. Maro e mau whainga Malaysia. Tabe mo sea be ki e wharearea tonga. O tu be sea tu ko nau he kaunga whakafofonga. O kakai ke u fai pea hare au whakamalo u whawhetai ko ia koe aho koe ni mga ui ko lawa. Pea nge ko mea ku ke os whakatoka mai pea tataki ki tau tolu kia I mahino ko tau riu mai pea e apini ki hono tāpuni e wharearea pea moe amanaki ke tau hanga atu ke tau whakapanga hoko. Uata tala monu ke wheituna pea moe whatongia ku ke fuesia ka pehe ki he sea o komit kakato. Ka pehe ke hou eki no pere, me ia ki mautolu, ka pehe ki he hou eki kabineti, tokon pare mia, mo ki mautolu hou eki minista. Tala monu atu, pea moe, tala monu ko inga ko amana ke tau hoko sia atu asapat tamai. O pehe pe foki, ai maungoi, aki mautolu, whafofonga o tonga tapu ono, ai tala monu atu kia te koe ka pehe ki hoa mo whamiri I hanganaki atu o sapa te koe ni ka uma ki taimi te tau amana ke malolo ai. Uka ia harea mo ua.
tau whakawheta i kotoa peke he o tua me te takita ne whai. E ku tau i kuna. A ngāhi, ngā ue kotoa maho tau wāhe ngā kai pehe ki he kakai o ku tau whakawhawhonga i he whonuani. Whakatau ange peke kei no fo ia ki tau tolo he o tua, kai pehe ki he ne keresi. Kai pehe whoki kai mā e tau tikau ngā ue, kalake pure, kai pehe ki he ngā tuunga kaunanga ma tuunga mātua, tau ke ngā ue aki he whareni o ku mou tau ki o tau mapini. Whakatau ange peke no fo ia ki tau tolo a keresi. Moe ofa e o tua whātu. Tap moe whetū nei sea. Kai ka mai hoi me mi pai whare. Whawhonga e atua Lord Foi, ka mā Lord Vai, mo Lord Tui Awhitu moe ek pare mea mo hoi ni stai whamaro ki ngā walahi ko toa pe kua lava I kuna I e tau koen makatunga pe ai kuna ko tau whai me tau whengau e ak whataha o atua e wham mo e popo tau ke hoko atua e pe tau ngau e whataha ki e lelei whaluk fua ai kakai e whonuan pau tau tui pe e tokoni ki tau tolu e heiki e tau ngau e o whako atu e whamalo ki e whawhawhonga tonga tapu ano ko e mea whoo e nia I talo e taimi nā kuhu mea ki e wharen koen toki hoko ia mea hauwha pe malo a pito e mau wakonaki mau lawe koto ai pe whamalo atu ki o family ki o hoa mo family e o whalai ko ia exea ko le whamormora e veki e whareni ka pau ne iai to whatongi aku whamata tu ko le whamormora atu ange ko e lau e anga whaatua pe tu ai. Koe e whamalo, malo apita. Se, tape mo fitun. Hau mai, hau I pure anga, ton pare mia hau mai, hoi kamniti, hoi no pere hau mai, hau whangai. Ma fe whana hi he, ta mo hau ki no pere, e taim lahi o ku o to tonu pe ke mahu inga ia ka tonu pe ke wanga whapapa I tsea o I uke ni ihu ki matua tu ange o ki e whare. Pe ako mea mai o ki no pere ke tua whai whamaha. Haueki, pe kau apostolo, maha koe tangata hau whitaha ka si sukalai si ko pita. Pe ahi hake pe mea kotoa pita. Hake pe mea kotoa ko pita. Nai foi mea nei whorofolange I ki ka pita pita. Ia mea kai ke whawhanga I whangasipi. Foi taimi na whengata ia pita. Foi no pere kou whengata ia ui o mou omi ke u tu o whai whakamalo ko hai au I lotolotonga o hau I no pere ke nguru tamulia kai ke. E kai ke tuko e wakai sea ka whakamalo ia feitona. Alo ki lawa e whatongia feitona ke I tūtai ho whatongia whakakonistūtone mo whakalao o atu e whanuani ke feitona. Tamoe talamonuat ke feitona I ksea. I he ngā whatongia o e feitona tūholo aki mai mea neawhia mai te he whawhakoloa ni. Ja me tautu tuku e ni sea o whamalo atu. Whampe sea ye pea taimi. E whai atu pe tau ngā ue pea kou whakampe ke ye pea taimi ke tāpu ni wawe whare. Pea pe ngai whatongia ke mau ngai whamiri ki toa mama o atu. Kai ke la wai e koe tūtū ni e whare.
ka e he fiafi whakamalo lahe tape tau rea pe e he ta au o e whaingataa o e whanongaanga o e wahai tau koe ni whakapolopolo e ike a whion a whaitona e he ewi maalohi i ono tataki o tau whanuan hoa whatu pare mea reo reo whafonga te i waiki no pere mo tolu kabineti ke mo mauiwi ko hui koe teu e whoki mai mahalo na ui ke ua mi heni ku tau te whok mai pe whare tala monu atu ka te mo tolu ka whafonga ka kai ngai whafonga i tamai pa mo ma ai whae o ko hulumaki o tau loto loto nga i teu ke tau mātuku atu pia ku hanga mai ai aho mahu inga ngai tamai e sapate ko ni pa ko whakakolo ai ia te tau tolu to tau ake pe e tau tutuk e tau tutuk whatama mai e ki rea pe o whai te vere malanga kaua kaua te chea Whamalo atu hoik, ki mo pe ke whata whamalo. Raki pe ku, ka whata hape mo e te whamalo e pe eksea. Ka mai eksea ku mika katopa mo hoik me mi pa koen mu whamalo ia e whafonga tangata pono he mea o whafungani koe te teo sapate tamai, i sapate koe nu hanga mai. Ka ku whamanaka pe hoik, ko tu ka konga lahi o e koe ni mo mea i te. Hiri lahi ko he wataha. Pea tau rakhu mai koe sanuari koe ke whakafuakawa e hoi me mi pa. Nei kei nusila i se flea. Koe motuani lau whakafuakawa i kau me mi pa fōmo. Pea nau tutun ke kalake ke tufa e tohi tapu ki takitaha me mi pa kotoa peo whainga ni fuakawa. Pea tohi ai o hingoa, pea tāme stapa e whainga pa o atu. Ka whanga tau o eki na muo mea mo tolu ia tukuasi o atai. Mea kwa o souvenir. Ka kou fia he tangata puon ho mai mo mea o lau toi tapuen o atu. Tuketa tangata wha, tangata puon mo tangata fitu. Mea kai nau kau hoki na nau toki hu mai na to. Koia tau fia kata pe tangata puon koen malo. Na tukuasi o atai. Ka koen e lau he ho eki ai toi tapuen ko me afa mai aki ka whafonga e mo e whamalo me eksea whalearea mo duan ka mai kalake mo e kaunga ue ki e premia leo ka mai minister whafonga no pere e ke whafonga ka kai e ngahi whinga e koda be mo ngawe lah tau whahok i tau wharerea koen ua whi ua. Pea o watu e koi whamue mori, ka pau nei ai ha tōnou no, o mea i be, tau kei tangata be. Tau kei tangata be, pe o kei malohi anga pia tau wanga whakatangata, ka whai pe tuku ingata, me tau tapa, ki e toko taha taiha mai, ki ne toko nia e whau whatomia. Ka koi ai whakamalo lai atu, i ngā ui kua lawa, te hange pe ko mea na whae te lawe ki ai, tau whanganaki atu. Ki he tāpuni e tau wharearea koen, ka tau whanganaki tau wharearea whou, mono ngahi ngā ui. Ko ia e whamalo atu, mo e talmonu ki he amanaki, te wake sapate ngai tamai ki sapat koe ni. Ka mai ngai mea koe no kohak, ki he whanua, ki he tau lotua, hange koen ko tau ki tō taha koen, tuku ne ave ai te whanua. Ki kau ia e tau lotu mo te atu koen e ngai mo Angles, o e sapat tamai. Ko e tolo i whalea lea, ki he ato pule lulu, ahu anima, mi ka au, pe toki tufa tu he kalake, e polokalama, mo taim, e o atu katoa e gade mo tolu ki mua. Ngai mea ko ia ke maa mo maa popo i ke amalaki. Tāpun ia e wharearea uafe uawa, ka tau toki te wake atu,
ke kamata e to fala lea wa se wa tolu ko ia fa malo mo fala ia ke te mo tolu ko me me fala lea to e mo mea ke tau kres e kres e iki mo fa to fa mo la mali ma non ke te mo tolu ka to pe ona hil